Malakarun wangagan Chibron Bull kana the International Radio America. Raja kaya katong ne nitinat kayanta walame guru tiga tibaladye tibiarodun falfen keke ko bia lengdien bia janok. And wala a chanka wal joka payan diodien ron kizni dangraw with the well badak. He wachi dol way don kunog medaka bi met. And take a correction mugura ka take information me very correct mugwa be a link be a ngat January yendi algwas ni kuna te yentin the women kelu including as well my wo leadership. Tabanda ngai take a work mo jogora changa panawo take a contract mo latka am dealer. Am dealer to gula confusion ladamo. Kan gul kan take a company mi kan kok me ladung dien maran ka wood Uganda. Jan kan ran minister ran mining and ran minister and chali to quick dang dul tada me cha kul yo wood mala chal ka fagana mu me kwala wo ye medan kan taga ka company me dit mi chalat ka Uganda akan kana tabanda ngaj mi kan share lel mulunu wo company no more dare anything dare contract de kula ngai ni wo ye Uganda ka share Uganda dol Uganda man jikana kula invited and wo kula ben ka 113 campaign which is today ibiga ben jika ko wo ye jano am dealer jara manana run company makula managing ka Uganda so a confusion kan taga ka company ta ban ka company kana dol mo ma chalisu ku janga kula the mining minister our investigation kana the International Radio America she saw the much find out Uganda I mean Kampala kelu and what haban kan sukwidang mining minister taga kan company mi chala da kan mi de any mic any de any uniform and ko na logistic kelu dere nung dere contract lat keje ba kullu ngai ni wona ne ye dung Uganda ka ke to raw da batu kwidang foinde min ga yen mala chal ke KCB nana tie ka mala chal ke buluk bil nga nana tie ka buluk min ga jijube biel nga nana sigo bulug men chakula ko KCB Kenyan commercial bank dung de entu kwidang men do dien bo KCB nana sigo national security ni ka yen jube men yen ga ngwato dialo to chokwento okay KCB Kenya commercial bank men nana sigo ke national security chako ngad Kenyan commercial bank dung gar chali su kwidang okay men do diana naren kan jaman to ka buluk jano mulunu wobi atenga ka kwide wona na tabanda ngal na confusion jalla nungu kan amin kala da ka so Sudan mulunu wo le na lagbade kompel na dialo to ran ga to kenyen kenji kan kula moy kan na ay ba kula wo kenyen jujuru no ajen kan su kwidang to ka kompel na la logistic ne dialo ka Kenya amin ka Uganda and garan la chalke malis as a kaise en kula da managing kake a jarmana ran company ka Uganda to kenyin ken ngaje jenne wala yen ji so den tudo ni dialo wo wekelu yugo dialo kan ngara to el jibin na da mi chala tabande nga kan wu la chala su kujang ko taban na guyena mate ka so Sudan la den bin na tam na ko leidwar ajano yen gon wo bi atenge ke kuide wona na the logistic company dung tabanda ngai kana sukwidang mining minister ajano mendo dien aku chiga melar shku changa dane ko chiku chang chiga wodo chiga wije kana dol ku jube amen kana dol je kaindwar karang chiga yu amma da lola gan yu atoy bi rodien kan ka changal me yigo toyo chunguto ki chiku chang ye wo chi mari che wi go pa che nyo leptin ikamu yang garji duare ajar kan shilagni ga wa kanya ma ajar kan nguni amma lara na maga jamo chiku chang ma kan chigo toy kana dol je kaindwar chu do yu kaindwar yu moy kalat mu go alon yin ngi dial chu go mo ko le wati aba tara ma chu yu go yu te ga ajar ga jiti tafer ko do la joga ngal ro per ga che yur wana be nyuni ajar ka wa kanya ma ajar ku go nguni ko ku dol ma lo da ajar do anyano ya we ngi garji duare nyin ngi yu nan ngare ika ni ka mai ana ya confuse na ma anyin ngala wana jo yan tama kai ni ka mai shiga nan ngare yu gungal ma lo na ma ga jama e wo kon nori inspector lo kon nori diala kana nga bentiu panga law nora baka jikan woni kon ci confusion let
a kon chu confusion le de wona na rom kon neiti hilil ken bul ke piu dar mala shal ka faga kyanga fan a wogul kon te ge man kon te no ngo kur te ba hien dan be daga ken me waltot te ba rol ga ja rol waw ten rol tiene rol kien cha rol cherem e ba ben daga ka rol tiene ba e ba ben daga ken me waltot gula te ne ti kilil ken bul ke piu to rom kon gen tame kake angu kilil lu ke piu kon bana jangula long ke joji di chi mare jang banne long ke joji di mugu